ole tun tum chu eng dang nei loin hei LPS diary hi kan react da yang ka channel ka siam na chan chu ani na taka chan mizo tong kan man dan te he mizo tong chungchang awanga he channel hi siam kania chuwang chuanin mizo tong kan man dan chungchang a ta hian zir tur tlem kan nei ka ria chuwang chuanin he mi hi kan react anga Israel Iran in do chungchang ni tin LPS diary hi a tha ka tiatin angai nom thina thu tharlam le thil kan la hriat lo tam tak ngai nom tak tak te beng war thlak tak tak te khati ang chi kha miron chop chu sak thina alom om em ni ole en photang o ngai thang LPS diary pek thara here to te chibai vekule Israel le Gaza indo na chuan sialam apan le thelawa tharuk chuang ani to Israel try to hian warning vow adong photo hey indo na chon le thelo hian West Asia khomwal pui achom pui he a Israel thopui US UK le UN Security Council heng nen na tang hian fui na te vow khan na thu adonga amaro chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan abeng khon lu tuklawati the tuna Iran ayin bon neta April ni som pathum khan Iran chuan Israel aga missile thatnin takap chwakin thatira Israelin anron be a chan let na anian ti engtin takin nge Israel chuan Iran abe Iran thil ti hian eng angin nge ngong ane Israelin chan let le tumem konvari chienga Israelin April ni khat khan indona kalzela Iran embassy an beya Iran Damascus consulate bombing ni pasarital an thi report don ani a lai kha kan sai do Iraq consulate bombing mi pasarital an thi near report an ya the tal aman nakha adiklo ani na taka jara diklo ti te adiklo mi pasari an thi ti mai se amo azat ka kha chiang ni chon mi pasari vel an thia mi pasari vel an thi ni a hriat ani ti om tak ania tai te kha ngai thanon le teng April ni khat khan indona kalzela Iran embassy an beya Iran Damascus consulate bombing ni pasarital an thi report don ani ha tal man na tur ani lo ani khatai kha chu antinan mi pasari tal thi se o mi pasari tal dam chok ram se liam jinga tang hian ania khati ngang chi te nong tal lo vokal ro kai ka kal man si lo wa kha aman na tur chu ania taya aron man ni afu vak lo ni tin aziak ama ziak aniam ka khelawa I engma ka khelawa em chungchang hen ka ngai thathina ngai nom ti dem ka ngai thathina chu ni maya a translate sak tu ale ling sak tu hian mizo tong sap tong chu thiam viawa mara chu mizo tong apoi mo jok nia ka khiat mizo tong a thiam tlat lo ni chu wang chon thil le lin hi angai nom thei lawa tin a thu hi hei a bong tur ani tut khatingang chi enge lampial vut khatingang chi kha oma enge a flow hi akal aluang hi adik thailo a thu soi a thil na rate luang vela hi adik thailo ni ei kan huna sa pu heri te pu wan te LPS an trai me mani mizo tong an tra mizo tong man thai khram a jon mizo tong an ron mang shram ma kan mizo tong na dai lo chin hi tam tak om ve khang a jon man ngai thina amara an ron mang shram thini a fak om ka tia an thu le lai ngai kha kan nom ka ti pa ni ole enzel potang hengzinga hian Iranian commander shwai tu atelani chuan April ni som pathum khan Iran chuan alo vaulok tu angein Israel ram chung chabein drone za som sari cruise missile som thum ballistic missile za le som pangin Israel chu an kap ta chia mai ni amai ro chu poi a khoi thui lu tuklo ni in alanga Israel hi anlo in rin lok awanga niang ti thaya Iran an chedon ti hi US a White House thegin hu anlo
Iran, Syria, Iraq le Yemen atanga missile chat nim tak local chuan mi som patni aliama me che pakhatin anuna changbo sipai base pakhat an khoi chatel bokti report ani amaro chuan thopuite USA UK tenen alawin rin lok to awangin Jordan rampo anila tel bokani antia nia alaron thu chuak nem lawa ka chu enge alaron siam ram tura ngai taila ai khang kha chu enge ke ni de pon hei kan han tia kan han ti tran chawa a har em mani ani po ara ani pon on siam ram anga ke po ka in zir zela ka in siam ram zel tura ka ngaya ani pon on siam ram zel tura ngai la khang te te kha amaro chu ziak om chiars ziak om sa chiar nga hi chunin a hmain han uluk dawin han chiar se ti te ka ngai tu mai maya chu wang chunin kha kha voi ti voi thum voi li po chiar non se kha kha an chiar sual lo le zual tura ka ngaya amaro chu tai te ka chu du tho na wang ania chu wang chunin aron siam tha tura ngai la a thange fighter jet mangin an ral thong ka chwa chu ka apo ral thuam atilea air ral defense thuam ti system tur pati changkai tak aero system hegi long range missile kap tur le Iron Dome short range rocket low kap tur anaya engral thuam mi ani tian lo fin fi avata porua ka a online kapa mi pui chen na a khoi pui man lo tinani engral thuam te amana to le a amai ro chu an hlo thin pui ani the Iran hi alandana chuan hetianga an che hi poi khoi tum na kher ni lavin Israel avau na ringot anga angai theya achan chu Tehran kho pui atang hian US in Israel be an tu tu hi shiat tirna an lo dong lok tu ani tunchuma Iran in Israel abe danglam na chu tundanga chon proxy man rodang mangin an be china antirna chung zingala em chu Hezbollah le thi de anni tunchuma chuan an ma ni ral thwa pangein an cheta a an tan chuan ni chin sia tlak tak ani direct taka Iran in Israel abele thian Iran mi pui atilop le ni na lang mi pui te hian Israel che dan an ngai dan na rap thak te rom takhi to pa aram pum anga shemi an du tu sam chu ani ber chu ti rol chuan Israel mi pui te hian in do i ngai an nei to ani thea April ni som pathum thil thleng chuan a hong na fak lo ti the tuna chuan airport te po pa ngai in hon le ani to a tin Iran hian beinun atum pel lo amai ro chu hetia Iran in Israel aron be hi elia mai the ani do lo ti chu achiang renga US President Joe Biden chuan phone call mangin Israel Prime Minister to be in antan an tin kat don ti a in tiam le a tin UK Prime Minister Rishi Sunak po chuan po in thuwa chua Iran che dani adem play ani German Chancellor Olaf Scholz po in Iran hian in soi thiam na tur anei lo ani khothang ram te chuan Israel an chan that ati theya tin Russia chuan heng ram pahni te che dani adem ve ve a China lam po in Iran le Israel te hi thiam lo achan ti ve ve rwalin Israel zo ki an in en fiam masak atrul ati ani mer New Delhi lam po in thu chua aneya ani chuan in rem na diplomacy I andu thu sam ani tuan soya tin Saudi Arabia chuan UN Security Council norin muana omle thwai andu tak set ani Israel chuan UNSC chu meeting le kuya aswama Joe Biden po in G7 shwai tu te kovin boruak so sang se tur vendan an soi hawani mer Israel hian indo na chong san an tung lo hian muan na min hlat tir tel tela Manilo Khan Lebanon chakrama Hezbollah te po an beile to ani engtini an ni hian anon beile te don tun te puna chuan kan thlir me kani Iran po hian tho puya nei ve thaba chung zinga chuan Oman an lo belok to a Iran le US in kara hian Oman hi an lo om fo to a US hi an io in an do chimani US tun thlengin Israel lam ala tang ve thata eng po thleng se USA hian an him na tur angai to pi don ti chu arino chuti rwal chuan amma an lo soilok to ang khovin
Indo na emo abe le na chu an thop don lo ti thu chu chiang takin an lo sai to Asia khothang ram din hi Benjamin Netanyahu malak zindan ayan nasatakin ay kata Israeli offensive emo defensive atan anin pering to Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan asoy le to ani tunahian Gaza Strip ram chim to at thleng to ani Indo hi Benjamin Netanyahu hian at chon san mai apun ati theiba ka alal hun ram atop don nai to ani chuan chuan Iran na Indo na cho chwa thar le hi alal hun lapot seitu ani thewangin abai le le zoki erin theni tunahian Israel thok witen Iran beilo tura andu na chanlian tatchu oil ania trade ti buai fe khopin Iran hi anti lung oil an tlau leang Kovela oil trade za som thungi Hormuz trade baltlang thin ania Iran ina dan chuan trade abuai fe thei ani Iran lam hi hoile lokila Iran hi rorel na chon theocracy kal we make ania Musulman sakolal na le rorel na ani angin an shwai tu ko ramba ga sa ko shwai tu dian le din bin sa ber chen tu ania ani na an wa chin chu ayatollah ani tuna Iran shwai tu chu ayatollah Ali Khamenei ania sanga zakwa soriat pakwa changkhan shwai tu alo ni to a Middle East ta chuan shwai tu ni reng ber din na chela nimin khan kum soriat in panga sia ani Khamenei hian state sarkar judiciary sipai le media chunga thleng thu le na sang ber chela chuwang chuan Israel an te hi apong na le phal na tuai thleng ani ti chupil chiang sa ani ale kan soi du chu tun lai hian LPS an tran de wangai ning ka sia asan chu an news reader lak thar ho ten khoming an lam thu ki a diklei thei lo ani na bo thakin khoming le hun mi lam an nei fo mai nin ri an news reader thar ho hian chuwang chuanin klem hi chuanin khatiang a awmani chuan ei chumi kwa chu nia ei pe lon an nia entirnan ei pe lon an nia hei zong ta tu yan nia tin khatiang ang te khan hun ming le khoming te hi alo awmani chuan a chir ma hian an in thrilin hanin in fia pui deuh thin se a thain ka ria chan chu ni channel lian an nia news channel lian an nia tin news lo apo an channel dang trim LPS vision a thil tam takan hoi tuna LPS diary kan hmuwa tin chibai Mizoram te nia tin chumi piala ma chan LPS le lin te LPS close up te LPS special report te kan hmuwa alien zola chuan chuta chuanin LPS special report angai nom trong kau che le enkim a fel fai ani tin LPS close up po chu tiangin tin LPS lelin te poi chu tiangin amara chu tunlai chu news reader te le tin LPS diary hian trong kau che le trong thuk om dan tlem hian anon sop deuem mani o ti thei turin om thina kan soi mei dona khang tuna LPS diary poen England lal chung ko buai na chungchang a khan king eduat ani tunga khami tual thi chungchang a khan ti tura tual tha chungchang a tin aron mang le bokata pokha an eng lo nen a chelo panen an lo wa khan an ram wa ka ta jon athia arong khatu man en zui lo atia chuan aron choile a tual tha chungchang a chuan adita ma se asoya zo ka chu athi a khan ni bangin a tual thi chungchang a chuan ti turania khang te khanin mi tam takin kan ena no pang zong nen kan ena en chu no pang zong nen a po en him tin thil beng war thak le kan thuak in a phak bak thil le angai to thiam phak bak min ron sil na nia chuwang chuanin trong kampo le trong kau che hi an tin ku le ngai ka sia atu soina Israel hi a beng don alo ti to a asoyang ni na to tinga nga ay ngai hun rei tak lung oi to lo Iran ni puite po an ayatollah in Israel abi acham khan pong te an zo alom na te ne Gaza mi puite lo khongai tu
le Israel ho em tu te chuan an shwai tu che dan chu an thop le ni na langa Israel le Iran hian Indo history hui tak an nei do ni ram chunga chuan banner lian tak tak te tarin Farsi le Hebrew chungin adot len chu Israel in atuar na to le ang ti te in che swale chuan Israel state top na ani to ang ti te no khan na thu an tar ni amaro chu media an swang le IRGC Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Iran sipai ten mi pui an shia tirang em chuan Israel pui te achok buai lawa chuti rwal chuan Israel chu rinang nge in achele ta ni kan thu don nung bera chuan Israel hian Iran khopui Isfahan abele to a drone eng moza ka chu ania a aina sa po a achet le hi arin om ani Iran tan chuan hi a hun lo hi ati thia an ram shwai tu poi mo tak tak an chan to ba ka an economy na tur lai ania an real currency po atlantian le a inflation awangin raman buai mek ani tin rami pui te hian sarkar kalphung an theocratic government hi an lo do fo to a manilo khan anti hijab sakhwana wanga penchia in ani tua mi nge angai ti thu kha an du lo na lan tirin ram chung an lo buai vil to ani don din una chon thamong takin Asia khotlang ram ni puite anom mai thei don ri lo ti chu a hlir theya in ram shwai tu ten rem na le mo na an du mi lo chuan mabak chu ale eng mai don lo ti chu a thlir lo thei ko me ma fili non do LPS lo ole nia a channel la beng var tha ka tin angai noma kan hriat lo le kan ngai tu phak bak thil tam tak minon sil fia a lu em em ani he channel hi chuwang chuanin thanem ngai na wangin kan soi nia mi huat thu kan soi lo tur angai la a chan chu ma son zel du zok wang ania channel lian ania clear tu kan tam thina chuwang chuanin tong hi ron mang dik se tun lai kan mi zo tong hum hal kan tia ram de nam hum hal tong hum hal engkim hum hal tur kan tia kan soi na sa chuwang chuan a channel lian ber le production lian ate hian film khur zokin maron la se anni po ron tang se chuwang chuanin ron tang se chu tiang chuanin enge mason na hu zelila tin tronga po kan lo in zirna anianga khatiang tur khan I ron tizel se ron in siam rem se ka du le a chan chu English an lam nal em ema sa tronga chon an buai lo ta sa prong chu engkim a fel fai vek mai ni amara chunga tinge angai poi mo om jok tur ami zo tronga hian kanin che sola kan thuk dik lawa kan ti ri nok dok mai zel le ti hi ka rel ro oma chuwang chuan kan production lian an nia I engkim anan siam ram wat tur ngai la a thange ole I thil dang po kan la react zelanga channel dang mi zo tong ti du da de ho ang chi te po kan react zel tur ngai la chung chu huat wang ni lawin channel lian phei chu mi zo tong ate ronin mang dik se chung chu no pang te pon in zirnan mong se chu tiang chuanin tu tan pon alu le zol dona chuwang chuanin khatiang tura tan kanin tran kan la tan don nia ole tuna tan chon du tok podang hun man nom tak ule